بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين आदि तेबे फ्लोंगे हिप्पोगा उफेदे एके की दीनी सवाल तक जवाब दिन मट्टका जवाब गेनस दिन मट्टका अलगो में कम में दुआ किस्म रमजान में कम में दुआ किस्म गेनस्ते तीनी सवाल जवाब के मेदुगे प्रोग्राम एम्मे हा बेदुन तेरना मरहबा दन्नवन आदमी प्रोग्राम की अलवन में फाहा कोली फदान तेबे फ्लोंगे हिप्पोगा उफेदे दीनी एके की सवाल तो जवाब गेनस दिन मग मकसदुगा मे रमजान में अलगो में हम कम में दुआ का हतर रोड बया गेनस्ते प्रोग्राम अलगो में प्रोग्राम कोरिया दायरुगा अलगो में नायके दीनी इल्मोरे में बैर वेडागे देबा तेबे फ्लोंगे हिप्पोगा उफेदे सवाल तक जवाब दिन मट्टका आदे तेबे फ्लोंग हम मी प्रोग्राम को बैर वडागे नेवेन तेबे फोन देगोतक बैर वडागे नेवेन आदे सवाल फोन बेन फुलवा कम गोइन में सवाल वेस एसएमएस के जरिए तेबे फोन फोन वेन आदे अलगो मेन्ना गुळु वागे अलगो मेंगे दीनी इल्मोरेना वाहगे दक्का तेबे फ्लोंग हिपुल गो फेतिफवा के कंकन साफ कोल मट्टका मे प्रोग्राम गुळुम के फुर्सत इसमेवनी हुलवा लेफ आदे तेबे फ्लोंग एसएमएस कुरवानी हतेन नुए दें हतरें अशें अशें एके मी नंबर आदे सवाल फोन वा कम गोइन सवाल लिवाफा फोन वानी प्रोग्राम का बैरवा बेन फुलवा कम गवनी नंबर नंजे से उमा फोगा हम ए नंबर एसएमएस कुरवानी अदे नंबर अदे फर अलवन तकरार कोलानं हतेन नुए दें हतरें अशें अशें एके मी नंबर एसएमएस कुरवानी अदे अलगो में प्रोग्राम कोरिया दायरुगा अलगो में नायके के दीन इल्मोरिंग अलगो में फा कोल फदा बैर वडागन देवा तेबे फ्लोंगे सवाल तक जवाब देव मट्टका एगो तो अलगो में नायके मियद बैर वडागन देवनी डॉक्टर मूसा अनवर हसन अदे शेख निमाल मोहम्मद देबे फ्लोंस मरहबा एंगे तो प्रोग्राम आदे अलगो में हम प्रोग्राम के तेरेगा तेबे फ्लोंग हम फोन वा सवाल तक अलगो में सवाल त लिबे मुंदा मिंबर का जवाब दे मुंगेंदानक आदे तेबे फ्लोंग के कॉलिंग एकम गवंडे नमे कॉल का गोस तेबे फ्लोंग वाह के दक्का तेबे फ्लोंग ओडम फिल्म बेनवा कमे ओतिया में एकम हम ओडम फिल्म देवे तो अलगो में मसे कुरान मी प्रोग्राम के मैगंड मकसद की मी मकसद आदे नम तेबे फ्लोंग हम सवाल तक दियो म कुरिन तेबे फ्लोंग के सवाल त अलगो में लिबे वरक अलगो में जवाब दे मुंदानी सवाल त लियो म कुरिन हम अलगो में बाकी मौदू का मले प्रोग्राम के तेरेगा वाह के दक्का मुंगेंदानी तेबे फ्लोंग के सवाल हम कम दायरा को एकम गविना में स्कोरम को फुर्सत में वनी हुलवा ले अलगो में बाकी मौदू का वाह के दक्का मुंती एकम गविना मस अदेगो तो मियद अलगो में वाह के दक्का मौदू की अलगो में मियद मौदू के गोत वाह के दक्का कीरित रसूलाय तबावु मी मौदू अद मी मौदू के दायरा के तेरे अलगो में वाह के दक्का मुंगिंदा शाह मन हम फुरतो प्रोग्राम फैशमो गोतु हम मी मौदू के उदासा तारफ देवफान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया मुरसलीन सैयदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन प्रोग्राम बल्लेवाडी अस्वा में अलबेत खुना खुतुम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू अदे कीत में नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबामुग माने की मीहा बुना बहुं कमुगावी नमेस एनगे अमल तकुं कमुगावी नमेस अदि एना कबूल तकुं कमुगावी नमेस अदि दूकुरा खंततो कतरें कमुगावी नमेस एना कीद में नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगवफा गोत एकलेफान अलगुमिन गेनस्ते विगोत एनगे बहा अमला सीधा कुरुं एकिद गुरवान कसद लहज़ाबुगे कायसनातुगा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुरबह मेती लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा माने की तबा मी हुन्नटका कीत में नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैग रिवती के मा नमूना तक बेये ए नमूना त रिवती के मा नमूना तक मिदनी एई मी आखिरत दुहा इमाम माने अल्लाह सुब्हानहु व तआला सवाब धर्म इंगदी आखिरत दुहा इमाम मी हाय अदि अल्लाह सुब्हानहु व तआला मतिन गिन गिने हदान कुरा मेहमा कि मैं नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबामुग माने की एकलेफान अगर में गिनफ्त रिसालत अगर में तबावु अदि एकलेफान रिसालत के हमने मी अगर में एकलेफान कुरंग अंगवा फरिकंत त कुरुं ए फरल फसनमाद को मुगावी नमय सदे दीनु के माने की दीनु के ईमान का मुगा बैत का इस्लाम का मुगा बैत का मुगावी नमय सदे एकलेफान अगर में नहीं कुर बेमिहा कंद तक दुरहली उमा अदि एकलेफान के अखलाकी सिफतों के तेरे एकलेफान खल्की कम करन एकलेफान खुल्की कम एकलेफान कुरमतीगा एकमे हिगुम एकलेफान को मना को नो कुरवा कम कम अगर में मी एकलेफान दे के लोबी एकलेफान तबाम तुम कुर बिदाने मा अगर में अमर कुरवा मी अन्ननी मी अल्लाह सुब्हानहु व तआला के कुरान को मा आताकुमुर रसूल फखुजूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु माने के तबा मी हुन्न की मैं नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गनस्ते भी कम के तबा में हिफाशे अदि तबा मी हुन्न एकलेफान मना को कम तबा में दुरहली वारे मा एकलेफान तबाव माने के एकलेफान ए विदाल भी कमिंग ए विदाल गोतम अगर में बराबर तुंडुन तुंडक करूं
shene ma alon hena war fula daira galumana waage dekidana mawdo ikana mi odu mawdo ge gotu galuma waage dekma naga me ma alon itaren ham mi bata ka bahalu mo gotu alon ha wakyo ke daira takun ham commissary ge malumat take for ko deve to balani mi odu program ge belon terena oto me forotama kamaka rasul sallallahu alaihi wasallam taba mo gotu basma go bahattan je gota be gotun commissary ge malumat hisakol defan alon men hagigatuga deme Dr. Musa Anwar vidadu fadan hagigatuga Allah ga nabiyya sallallahu alaihi wasallam tabau maki ei warfula maanega annakame ngeto alun men shahadatu ga dekalma tauhid ga kalima ga miki la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah e lazim mi qurani alun men Allah kawant kan qabul kurma fa ma'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam imam wa maki ge kan e lazim mi qurani alun men ma'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam fori me tabau ehni hagigatu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya algun men ilahu ge din qabul ko ilahu ge kawanta kan qabul ko algun men den duniyega Allah subhanahu wa ta'ala ruhodi gannawa gotan ulene mago bayan ko devwa fani mai nabiyya sallallahu alaihi wasallam ehme ekalege fana taba nuwe hagigatuka islam dinan ule wene goten ei evs warka visne goten nun ei buddhi ves qabul korwe goten nun deenuga komme kamakan alun balafikamu gawina mes misalaka fardu fas namaz alun balafikamu gawina mes fardu fas namaz kinetto rasul sallallahu alaihi wasallam ge sunnata taban wa mi hekan qurani ngeto fas namaz qur'an goten ahma iggoto kevsnu visne ngeto kedu qur'an go Allah subhanahu wa ta'ala wahi korabani wa aqimus salat wa atuz zakat namaz qaim qurashat zakat deshe namaz kuramvi kitan namaz kan de bayin ilmerin kedu qur'an ga ayata mi fas wagutu bayan korabwa fe bahori ehnemes kanelegen ei kom wagutekka misaleka wagutu feshe mi hisaba nime hisaba mendro namaz wagutu fesheni kongerokka nimeni kongerokka asro namaz wagutu fesheni kongerokka mihgos komme namaz ves nime waguta feshe wagutu bayan kodde bafani mai nabiyya sallallahu alaihi wasallam ehm ekelege fan go sunnata tabanu we insanaka hagigatuga islam deenuge daira ge terege horewen gote ki neggote ingeto den anekkama ki demeti kurave suwal ingeto mai nabiyya sallallahu alaihi wasallam tabahum galmunge basmagu bahattan gen gote ki ko batum warragol suwal ingeto Allah wahi kuravwa fani mi ayata almen hamekan visnalikam gawina me salmen ge basmaga adi almen ge amal bahattan jeko almenna visnigindane ilah subhanahu wa ta'ala wahi kuravwa fani qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah kale fan vidalwa shetiyabami Allah lobi wa kamuga bunani kamuga wanama tebami Allah lobi wa kamuga wanama kale fan vidalwa fattabi'uni timan kale fan tebami tabawash etan Allah subhanahu wa ta'ala wahi kuravwa fani enaga basmaga enaga amala enaga huriha kame mutlaq ngeto huriha kamik kale fan tabawuma dem basmaga khas kolmo me visna alafikam gawan maun hitan anne misale ngeto mi nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga hadis bas fule ga asfami wani mige kuring ikantattake ki mihunangi habodan ege kamennu mi saata tekale justa tekale che bonginda e mi messe kale che vettuni ngeta vettijji kam gawan me kale fan hadis korawani e mi eti eche kambalu mafahuga etere luma fahuga den mi etashi fendashi nuata saata shi wesu kala nya ukala she ngeta ekan igota kurashe ngeta kale fan hadis korawani de mikama kimi warak kanta bodu wech bay mi hunna ngeta khasako mi bay mi hunange fakur ganna kamaka wegen tie kanta takaki hennemes fa nabiyya sallallahu alaihi wasallam khude hadis bas fuluga ege sabab wes bayan korawwa fa hadis korawani ege efia gawani bayya anefia gawani e bali just e bali marala mi antivirus ngeta virus se efia gawani anefia gawani ege antivirus Allah subhanahu wa ta'ala mehi khalqu korawwa fa wairuga egota khalqu korawwa fa ahak kele fan bayan korawwa fa wani mikan hagigatuga rasul sallallahu alaihi wasallam ga hadis bas ful mi gotan ayima miya taba nuwe misalaka miha durajjen ehnemes den mi fennani misalaka mi duniyat kuriyara mundiya diyen ke kantatago a dirasa ta korewe messa be gotu bes dirasa ta korewe mehi ge fiyaga mi wani jarasi mane fiyaga ege farwa mi wani egota scientist bayan kurita ngeta medical doctor bayan kurita egota bayan kurima mi esabeti qabul kurivich ngeta ehma mi as rasul sallallahu alaihi wasallam ga hadis bas pura detere galun men basmago alun men bahattan jene gota ki hakikatuga ekalege fanuga farapun sahha magun ngeta ilmeringe bura masakke pulun e sahha hadis ekkamuga bayan korawwa fa hadis alun men nahamiya atuwejje kamuga wana magul men nang ege waha ka adu wejje kamuga wana adi alun men nang ege hikme
hagigatu adi olun nufili kamu gavina mes ekko algon men ragala nuvisnu kamu gavina mes algon men visnen jehni ei sahaba hakekam ngeto anika rasul sallallahu alaihi wasallam ga hadis bas fulu deter algon men bahatten je bas mage ekale kawanu hadis bas fulu waki gota ga waki kameg ga asi kamu gawanam den algon men amilla milla gogge macca hadagen wani allava me ilmerin vidaluwani rasul sallallahu alaihi wasallam awahara umafo singeto ekale fan suor ga wadagat mafogis ekale ge fan guma me macca ekale fan ga adfulu ga macca adofulun kamu gawane ekale fan ga hadis bas fulu waki gotan assa onne hiduga amilla gon e kadelu ngeto em ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiy e imam ve jimistakun ne teba mihun kaleega faanuge aduga macchanu te kaleega faanuge wahakaga macchi teba men wahaka isnu kurashe kaleega faanuge macchi teba men basmuna nuuleshe ekan egota vegen daane miyaduge mizamanuge kan tasawwur koreve gote ki kaleega faanu waki gote kandalu wafa wa hinduga ves hadis basmuluga sunnatu waki gote asfa wa hinduga amille goen ena kandalage timanne tigan qabul nukureve qabul nukureve dan insanin ka haysiyatu enen horedan udagu kame ehnemes ei enege visnuge massale hagigatuga mimige kurin demago midenne misale kuriga missakuna gannuwen ege ehnemes fahon as technology ya science meche kuri aragen dia minwaraku ege hagigi guni ngeto ehem algon menge bastaka algon menge amal tamay nabiya sallallahu alaihi wasallam ge sunnatuge kurimachiga e boleba kiyamanteri kuru e hagigatuga algon menge basma algon menge ngulen chene gotake akrame algon men ham waki daira to utere wage dakka iru algon men hita meran ke rasulaga manhaja tabab algon men katafat kandatta kura iruga ambidarin name do amal kurum algon men na fennan hur misal ta kinu amal kurum jehena gotta ki kobaba adi algon men ne kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ke lefano ge ahlul bayt onna ke lefano ge me ambiyami kole name do muamalat kurame gota algon balala iruga firigge haysiyatun furtam baba fe ke lefano me kafa fulega haysiyatun ekelefanuge me ekelefana kafa maafa vidalwa beflon name do muamalat kuru ta guna balala iruga agume finigendani islami tarikhuga kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ke siratuga ekamuge war gina misalita ko finigende kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekelefanuge tuppul de beflon kamuga hasan ge faana husain ge faano ana kolubwa beflon na ka sakara jassawa beflon na ko maja kora bay badwa ade by far ekelefano me ge me burakati fula ede beflon arwagen kolubwa sakarajja manzar ko men fenne adi bay far ekelefano ekudinga ede beflon ga bos debba ami ane me ga firuma leba mi khali kanata kora manzar ko men finigende egotum arbinge tere ekantata ki ma ammu kamennu darinna lobi kurun ekudinga ka firumalu ekudinga baddalu ekudinna wahadakka adi ekudinna hi samasa ko mikandata ke onna kamennu ko men ekendani eddo kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hasan ge faana husain faano ade beflon goyagen ane kali bay bar fare ke beflon kele faano buragar moccang arubana ade bay fare kele faano mi ane kodufulan harane sakara jaswa mi samasa korba manzar feni wadagen mi sahabiya kamuga wal aqrabin hasib habis ki mi ko ena parang ajabe ga balhattawne midane timannage mi diha darin tibeye timanna duwak sen ko jegaga ane lobi firmala fes nonnane kitma nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis korone timangale faana kinge qur'ane allah subhanahu wa taala tibagitun rahman nigulagen faone ema e kanda tawun balalar kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale faanuge ahlu bayt noom kudim beflonge sahabe kudinna balale kam garase ekalefan madina ge me rasum berum misale ka de hagorama kam ga wena me sadi me madina berum madina tere bedwada nawaru ekalefan magmatin dimawa tuplo kuda kudin ekalefan ge me sawari ge kuriyan arubana labbana de ekalefan ko sawari ko me ane fahata labage ekalefan gendawan adi kudinga ge firuma labba timankalefan ti kudin de lobi me ti kudin timankalefan de lobi washe mifad wargina me sade ke bori fenna rasulullah sallallahu alaihi wasallam edduhoko awune balala aruga me ane awun hadam bagatuga e me ane me kid rasulullah sahabiya me goto awun nan e harangalaka handa nenne ekalefaanu vidalwani timanna wakin kid rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge appulabur wakin madu ate timankalefaanu dekeme e kelefano timannave watuga mehem boste me pasale katuga firmale bano timan mena salam kolla kume timamen ko pat ko tawata men akka ta daler ehera duwa miru hegge wahaga timanna men duwa ko sefad miru hati timanna men kafni genu tema ademaga e kelefano ge sahabi ekmuga abu talha ge darikalum ane umair kiya darikale e darikalum ge ariha badage darikalna ko sakara jaswa koluba hadwan eddo kelefan wadan neruga e tuppulu befla honne waran hitameri hale kolo honne ko vidalwani akine biya mafa me yabu
umair mafal nuair kelef bidan me suwali ko dalwani ene gengulu ko dunya misale kan yane gore kam ga dunya marwe gene rasulullah sallallahu alaihi wasallam samasa ke raga vidani e duni kine vi he ke kelefana salam kor me suwal kor ba kelefana ko hipra tasalle de monta kam masagure hame ko to angon me ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam abi me ko na me muamalat kor be ko balala rise kelefanu ke faratu angon me ferigin di ane oga terikama rahma hamdardiya adi kelefanu ke dimawa muhimmu kantatta hoge kelefanu ame ko na mashwara korwa ebe kamalunge mashwara hodwa ಬೇಕಲೆ ಗೊತ್ತುಗ ಹಮಾಗ ಗೇತೆರೆಗೆ ಕಲಿಫಾನ್ ಮಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರವ್ವಾ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಿಸಾಲಕ್ಕೆ ಗೇತೆರೆ ಮಿ ಕುಣಿಕೆ ಸೇವ ಕಾಲೆ ಕಂದತ್ತ ತಮ್ಮತಿ ಎಳುವ ಕಾಲೆ ಕಂದತ್ತ ಅದಿ ಮಿ ಎಚ್ಚಿ ದೋಮು ಕಂದತ್ತ ಬಾ ಮಿ ಅದಿ ಹಮಾಗ ಕಲಿಫಾನ್ ಅಬಿಯಂಬಿ ಕಲು ನಾಯಕ ತಸಲ್ಲಿ ದೆ ಮೊಟ್ಟಕ ಬೇಕಬಲು ಗೋಯಾಗೆ ರೇಗಣ ಹಿಂಗಾಲೆ ಮೊಟ್ಟಕ ವಡಾಂಗ್ ಹುನ್ನ ಮನ್ನ ಸೋಮನೆ ಫಿನಿಗೆಂದೆ ಗೊತ್ತು ಎರ್ರಿಯಕು ಕಲಿಫಾನು ಮಿ ಕಲಿಫಾನ್ ಮಿ ಕೊಲೆಕು ಮುಗವ ಸಫಿಯತ್ ಫಾನು ಗೋಯಾಗೆ ಹಿಂಗವಾಲೆ ಮಡ ನೋಡಿಕೋ ಇಫರಾತೆಗೆ ತಿಬಿ ಜಮಾತಿಗೆ ಬೇಕರನ್ನ ಫೆನಿಗೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಹೆಂ ಬೇಫ್ಲೆಕ ಆಯ್ಕ ವಡಾನ್ನವಾತಿ ಎ ಬೇಫ್ಲುಂಗೆ ಹಿತುಗ ಕೊಮ್ಮಿಸ್ ಖಾಲಿ ಕಿಲಮಕ ಮುಫದಿಗೆನ್ ದಾಣತಿ ಕಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಎ ಬೇಕರನ್ನ ಮುಖಾತಬ್ ವರ ವಿದಳನಿ ಮಿ ಸಫಿಯತ್ಗೆ ಫಾಣೆ mi safiya idalani dekre subhanallah te manna me kalik faana me duga mi ane biskale mi nuniyate nuwata gos khiyale te manna me hitan anna ne hiye ehen adis ko ehen befrun denne ma dis kurawani insana ge hitu ko shaytana daturu kure ena ghajana horiyatere ehmate man kale faano mi bayan ko dine kamana ke kombe kamalekam ehme ma mige denne kota mi hama emokota mi ashid ke faana ko kale faano mi mubarak tak bayar wada far mi duum mubarak ke bayar wada ne far ashid faano vidalwan ti man kamana far kori hoddeime ane far kid ma nabiya sallallahu alaihi wasallam kuri hoddevi hame gota amyamiri korna kantata mashwara korabum ikki rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbut adfule kangon men egendane agun menna islami ummatu ge hingadi emme muhim ahadisa hudabiya ge sulhunut umratul qada ga me ikki rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabina ishara kurevi timamme miharu me umra ga konta furiham ko gefru gota tawaf kurma mehriya kantata ke qur'an me ehnames timawi kantata ge terenla fe kantata nuwago dimawima ikki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikalefanu ge sahabina me tahallul amru kurevi adi katila me bobala me kantata kurma enne se bekambal bekalun nan e dimawi halatu ge sobun e masale to ge terenla bekalun ekantata kurevu man era furda fasti hodati den e daturuge rasulullah sallallahu alaihi wasallam abikamalikutu bar wadanne mi ane ummu salama gariya wada mi dalwani mi muslimun halakwan kari wejjeti man kale faano mi hunna kamakan amru kuri mi ho kame kura kan node ekamna buddhiveri anghenege buddhiveri raw jaguna finekenden ekona dawne kale faano mi hunna besich vidalwani kamenete kale faano wadage ekantata kuravvaashe kuravva manzar ferunima e mi ho ekantata kurane ama ekona idale gotta ekanta bedenge dehma angunu men mege dani akid mai nabiyya sallallahu alaihi wasallam kale faano ge huriha kamegga ekale faanu abiyame kurna mashwara korwa ekamulu khiyal hoddawa ade bekamulu neko bagutan heda korwa hamya kale faanu ge mi sahabin tere himene wadanna tuppu befun kamugana kale faanu ge mi dari kamalunge tuppul befun kana se befuna klubba sakara jaswa wargina ek kormanekema insanegge hituge upede huriha shuurata kagume ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ki pulugo upede kagume negedani mi huriha kantate kale faanu maneki pirkale ge haysiyatun kafe ge haysiyatun murshid ge haysiyatun murabbi ge haysiyatun kit ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam mihuriya kandate kuravva fawative ada mahra manguli tangarani ham dem doktor faha kore fadan mi e rasul sallallahu alaihi wasallam ga amal fulun ikale fan hameki daira to ikale fan abidarinna eki ga mi ikale fan muamala kuravva fa ikale fan sunnen hagigatu ga e hamagin edani ehme ikale fan bas ful mes pani kam bayan ko devwa ngete ikale fan dis kuravva fani khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli ikale fan dis kuravva ngeta tiba min ngeterin emme heo mi heki tiba mi hunge amidarin nan emme heo mi ngeta mi har algon menge mujituma ga bay fahara mi kurin tangola kurin ga deke wa ke kanne ab mi har ragal vejjiya munan amidashe fori mi edetto en ab mi hekama hakigate ki ab mi har ragalwa mi heki emme heo mi ngeto e yenege daringe mamma ngeto ehme me daringe mammen ene ragalu wegin aslu e kura masekati ki ragalu jile tarbiyat ragalu darindeke tarbiyat kurma kura masekke ngeto ehme ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurwa fani khairukum li ahli mi emme heo mi heki te bam ngeten e mi heki ambi mi hange me heo mi hay timan kalege fani ki timan kalege fanu amem kebelu nge me heo farate adi ummata hajjatul wadauge khas
khutubaaga wes ekale fan an henunna ambina de terega hekon hituma wasiy korwa fa ehwima ekale fanuge ammi amali sunnatun ade ekale fanuge gawli bahum wes ekale fanuge basful takum wes angu menne ingen dani hagigatuge ekale fanaki amidani na muamala korwumuge wes hagigatuge dunya no de kefada namuna ekale fan ekam galgon menna hidayat du kollwa fan hota ekale fanu irshad ta waraf furi hamen algo menna hamen asfa waka شامي حسن معلومة هما بدون طريقة سؤالك جهدان بدون طريقة اسمه زريان فنواف ما سؤالك نماذا مسكتن أرايرو أديو غمس لافا أولا لافا هرمكي مسألة එකන්ත වන්නගේ සාෆ් කො දෙව ෆානතෝ ආදේ මේ නමාදුගේ මේ අක්කුරි මිස්කි මේ නමාද මිස්කිතන් අරායරුග අදි මිස්කිතන් නුන් කමුග වින මෙස් ගේග මිසාක මේ කොම්මෙන් කරන් ජේගේ සුන්නතේ නොත ගේ ආමක සුන්න කුන ආයරුග වෙස් අදි කොම්මෙන් කරන් ජේගේ මේ ගේග ෆරුදු නමාද කුරායරු වෙස් නේත නමාද කුරායරුග මේ අයින් ඔලාලා ගමි ගන් ඔලාලා ෆාකු ෆාට්ලෝන්ගේ ෆාකුර ඔලාලා ෆහුරු අස්ලු එම්බරගලෙන්නු නේත ඒ බොහරි ආස්ෆා එකම බෙහෙගොතුන් nahi ehna me se nahi ilmering mi gendawani ei makruh daraje ngeto den e olala fonna olalumuge maane ki hagigatu ga masakkatu ke thirega ngeto e bura masakkatu ke thirega sahabine ki bura masakke kuravi be fulu ngeto dandu werkom masakke ehma masakkatu ke thirega mi badige ga sanghim veri mes me masak kuraru ga me ain olala funna baki gotaka detto me bodi jahala funna gota efada gotaka gossek namada tayyaru muge ves maanen erkonu hunna detto ehma riti ko mi olala furun ege tere no vade ngeto ilmerim vidalu ibn Usaymin rahimahullah algon hadam bagotun sharah ko devwa gota vidalu febbe hame aykiga mi ehnem vesama mi he koma e hadisan ekkon amal kurmo gotun emmeragalu gotaki misale ka addu gami ekkori mi olala funna mi ko sama ni olala fa namadu kollu den faakul nama ola anula hama mi tamikatta hame mi ara hame behetton ei hasla hagigatuga emme ragalu gotaki ehnames mige mi ane nahi ge daraje mane ki haram ge daraje ka mata namad batil wa hisab karnu dane ke ingeto e visnu algon men gengolen jehne misaga bay mi hunge visnu ko hunni egotam gami hunga ekkur olala furje ene namad vese ka sar qur'ane namad ke sabab masar no qur'ane ingeto ehnames nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge irshad ge ifumu gotum medenne gota amal kurmaki emme ragalu goen eka Dr. Rama mi bedon terege tur swala kalun dairuga swalga minnani mi rodama ge roda hifumattaka niyeggatuga amal kuran jehna gotaki kobato rodamas feshere furatamare muli Ramadhaan moge roda hifuma niyeggatuma fahuga huriharege huriya roden hifun emme rangalatoy noniyam komme reyaku wakiwakin hama komme rodiyaka wakin niyeg gannan jehna toy adami islam dinuge komme kame ves binayaga meni niyatege macca ngeto maneke Allah subhanahu wa ta'ala agonmenna farlu kuraba fa komme kame kame ne niyeg gannan jehen ekamen ekurani misaleke namadekam gana namad niyeg gannan jehen rodekam gana rode niyeg gannan jehen hajj golakam gana hajj golakam niyeg gannan jehen adi misaleke sadaqatekam gana sadaqatekam niyeg gannan jehen ei umar fana riwayagam hadis kam innamal a'mal binniyati wa innama likulli imrin ma nawa maneke amalta binayagam niyatuga macce komme ke soti mi hek niyagatu macce den ane suwalege ishara kuraba mi ane mi Ramadhaan mahoge komme reyaka mi ane maneki komme rodeka hifa komme rodegar niye gannan jehne to nota nonto nota Ramadhaan mag furtama re rod niyagati mesa fudene to balala ro ketikama betu ilmering de qawlen onnani ingeto erro ek menani ilmering midalwani baybe flu midalham yonnani Ramadhaan mag furtama re niyagati misab fudene ei ena misalekan haru kaniye se niyatuge ema ena di niyam nidekmoga nidane se niyatuge madama roden hormo niyatuge එන්නස් අනබ්බාබේකලු මිදාලේ ෆොනේ රම්ලාම් මහෝගේ කොම්මේ රෝදේකේස් වකි අලුකම් වකි රෝදේකේ හින්කමුගා වානම කොම්මේ රෝදේක වකි වකි නියක් ගන්නෙන් ජේනකම අනබ්බාබේකලු මිදාලෝ නිගත මානේකි මිසාලක මිරේ ආගොන රෝදේ හොනකොන මිරේ ආගොන කුරි නියක් ගන්නෙන් ජේනේ රෝදය ඒ වකි රෝදේකොන් රෝදේකන් අයන් කුරුමට්ටක මිසාලක මාදමා රෝද ම අල්ලාහ්ටක අදා කුරුම හර නියක් ගති වනොත් හේතු නියක් ගන්නානි මාදමා තිමන්න මේරි රෝදේ හොන්නානි රෝදේෂේ එහෙම් බුනේ නියක් ගති මරංගලු වානේ මානේකි මි දෙරිය දෙරෝයසේ බෝතේ එදෙන් ඒ තිරෙන් befloko mi nangaloro ye ikhtiar kore managalwana deraw ye sabe degotabe samal imeri midala february maane karam lamma go furtama do mi niyagati mani muniye ane qawlaki komme rode ka bes niyagati made mi ha ko hingam jehgotaka mikamaga derayoti ma e ikhtiar kore managalwana enato shayna ade ha hagigatu bes mi miga mi Ramadhaan moge furtamare hisab roda hifa hisabu maane ki Ramadhaan mas banuma ekiga
ಮುಸ್ಲಿಮಿಗೆ ಹಿತುಗ ನೊನ್ನನೆ ಎನು ಇಹನ್ ರೋದೆ ಇಫುಮಗೆ ವಿಷ್ಣು ಮಂಗಾದಿ ಸಾಲಕ ಕಫಾರಾ ರೋದೆ ವೆಸ್ ಕದಾ ರೋದೆ ವೆಸ್ e nonnane hama ikani ramadan mo roya tan onnani ehm wima demme doctor faah kore fadan e onnani mi hama ramadan mas fesheiruga e gan ene niye gatiyuma hisabun ramadan mo goriya duha kan ebade mige den hama yaikige emme rakatirimme ragalu goteki demme doctor faah kore fadan hama kommere ekavves hagigatuga mi haruke amu kori madama niye gatman ene hitan erum migotan ene hitan egotan neru unkamu gavi names egotan ene niye nugana unkamu gavi names ene ge roden ves masale diman wanekam demme doctor dekki wahaka almena mi ngeni hama yaiki gamige visnalen je kamaki igatu alunge mai sahabin ge salafus salihun ebe be kalone ki niyata rabboda samalukan devi befu emvi ma viyafari ge ganavikumu ge muamala etta ko adi duniya vi he muamala etta ko ves ebe fu niyata rabboda ballava ehme ikkala ijaba qabul me viyafari ge muamala etta ko monne ekan kam vesama warab furi heme kuravva adi e niyen ekam komme kame kuravmu ge ves niyen haziru kuravva kan kuravani e amalta binafi wali niyatu ko machakkam gawat ehne mes mi masala ga demme sheikh faah kore fadan doktor faah kore fadan almenna visneni hama mi degotan amal kore sama enege komme goda amal kuri kam gawina mes sama evves masale nekka ham belun tere gitur suwala kalana bunati aduive firmiha maru mafahu nuata ambimiha maru mafahu ehen kavinye kofiya gyaameddo hemiha ka libe hushi emme fahun kaveni kuri miha kama mi kiha warege hagigatetto ade ei agulmentere waragena mihun kura suwale ingeto mihar ekinete konani den ega agulmenne egecheki miha eki hewlefa sole horangol mihe kamga wanama e mihe anghene kamga nas firhene kamga we names akhirat dog ma Allah subhanahu wa taala miha ko emme lobi miha ko miha ka Allah subhanahu wa taala debbane kan ei ingeda ei kurin miha to fahun miha to ehenennu miha ko dek emme lobi emme hitabi miha ko no te miha ka me beenugen dunimati guluno hewlefa rangol miha ka Allah subhanahu wa taala giyamad dog miha ka debbane den ege torun mi horal lenus debbane ka mawlana bayan ko debba fane wallahu alam mi hama awme ha mawdu dairo ke rasula tabaumuge mi mawdu darshan ma ke rasula ge manhaja taba nuwa mi haka awme tabaumuge wahaka mi dekki taba nuwa mi hakan hori kellum ko ba to no ne hori ge halaka ki ko ba ade mi rasul sallallahu alaihi wasallam algun menna ekale ge fane ki algun menna hidayate ge gotuga mane ki magudakka de bekale ge gotuga algun men duniya ge dirulem vi usolta bayan ko devane farate gotuga Allah subhanahu wa taala mai nabiy sallallahu alaihi wasallam fonu bevi ehma ekale ge fane taba novima den hisabun ene gellum ge wahaka dakka e ene den duniya matiga ene faraga mi ufaveri ko waqti hayaten heda kore vidan ehne mes enege mi gellum abe gotum wah dakkana viskabenne ingeta sawaki ene ge hama quran evvis faida henne akhiratu sawaki Allah subhanahu wa ta'ala ge manhaj note ilah subhanahu wa ta'ala ge deenan ene hagigatu ga furi hamayen ad ki korante evves ko taka nule wene mai nabiy sallallahu alaihi wasallam tabanu ngeto de taba wumuge ekimi hunge darajata tafate be hewamal kurumuga ehne mes kalege faana mi rasul kan dogu kono te kalege faana tabanu kalege faanu ga hadis pas furta bolala jaha migotan ulege miheka den akhiratu ga wan evves faida edde ngeto ege misale dak algon ham adam wani nabiy sallallahu alaihi wasallam ge hadis pas furta mi ibn abbas radiyallahu anhu vidalo mandiye hinduga ekalege faana adu wadaga noni bay befulun sahabin ge teren bay befulun umar ge faana abubakar ge faana ekam ge dek wadaga doni kihinetto ehen ekame kalege faana mi adu wadaga tumu ekalege faan vidalo wani kofa iskurafa yushiku an yanzila alaykum hijaratan minas sama udun hilage ware ve hidane kam timan kalege faana biru ganne teba mi hunga macca timan kalege faana hadis vidal mi woni mai nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis korebi rasul sallallahu alaihi wasallam hadis korebi ikama tibe fulon tibe kalan ti vidal woni abubakar radiyallahu anhu umar gwan ge bas folaki ko bat hoy e kalege fa ebebe kalunge wahaka fultaka ge no ata ebebe kalunge bas fultaka ge ves sunnatu ge terege himene kankan ehen names abubakar ma ibn abbas radiyallahu anhu enun hem bebe fulun ves mai nabiy sallallahu alaihi wasallam gam kuriha sahabin ves ekalege fanuge sunnata iskan debba fori bimwar mige megeni hamani fada hadisai shafi ge fan eddu hegga ekalege fan me misruga ngete ekalege fanuge misra badale wadagenne fan misruga ekalege fan halaga dars debban innawani ko ekalege fan hadis sharha ko debwani hadis sharha ko dem wadagenge ekalege fan
waki isabe hadis ke hukum taka eche bayan ko devani bayan ko devam fettevima mi hako suwal kuravani shafi gafane kale gafane deke wada gannawani kene to mi kamale ti shafi gafane hama ko fais wada gate nged ko fais wada vidalwani timan kale gafane ki moye kama timan kale gafane ki mi nuisne buddhi go se bori mi kama ngiyetiya visnani timan kale gafane mi vidalwani mi rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kuravwa fa rasul sallallahu alaihi wasallam wani mi gotan hadis kuravwa fa den ehmi bade timan kale gafane ka kinen ekale gafane tabanu ekale gafane hadis bas pula dekolo hedeni ngeto ehmi qur'anu allah wahi kuravwa fa wani falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim ekale gafanu ge amru fula khilafu amihum birugannashi eba amihuna boduwegen wa fitune nuata adabe kurmati vedane kama ngeto ehmbima algon mennan hakikatuga duniyamati ge ekale gafana tabanuwe almentere miheka misaleka tibanne ekale gafanu ge sunnataka been mennu jehti manna khamekani qur'ana me amal kurima fudene kini tafurtam ena qur'an qabul kureveni qur'an ena allah ge hadratunga fatik kan ena قبول نكره بين النبي صلى الله عليه وسلم كانولا كيرت رسول صلى الله عليه وسلم مدور ويجي كلك فانو مچ بافله بنو فتك اي رسول صلى الله عليه وسلم سنه تبانو يتي من الدنيا تيرول विधाने اسلام دين उले विधाने ಇದಕ್ಕ ವಾಹಕತಕ ಕಿ ಹಮಜೆ ವಾಹಕತಕ ಅದಿ ಎಕಲೆಗ ಫಾನ ಲೋಬಿನು ಎಕಲೆಗ ಫಾನ ಹಿಪ್ಪುಳ ಎಕಲೆಗ ಫಾನ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಹಿತುಗ ಲೋಬಿನೆತಿ ಎಕಲೆಗ ಫಾನ ತಬಾವುಮುಗೆ ವಿಶ್ವಮಿನೆತಿ ದುನಿಯೆಗೆ ಹಯ ವೇದ ಕುರಾಮಿ ಕಿ ಏ ಹಮ ಗೆಲ್ಲೆನಿ ವೆಗೆ ವಾಮಿ ಗೆತ ಹಗೀಗತ ಅದು ಮಿ ಅವನ್ ಮೇ ಇತರ ಬಲಾಲಾರು ಕಿತ ಕುರ್ಆನುಗೆ ಸ್ವರ್ಗಿನಾತುಗೆ ಬರುದತ್ತು ಶನಿಮಾಲನೆ ಮಾಮಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕಿತ ಮೈ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ತಬಾ ವಾಶೆ ಎರುಂತಿ ಬಾಮಿನ ಹಿದಾಯತ್ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಾನ ಗಂ ಬಯಾನ್ करे ಗೊತ್ತು ಸೂರತ್ ನೂರ್ ಗೆ 517 को ही कुरबा में वइन तुतीऊह तहतदू माने कि तिया बामी हो एक लेफान कि अमतिरकं अदा कुरा का मुगा वानम तिया बामी हो न सीधा मगुल बिगेन दाने हमें को तागुन बला ला रोगा अगुन फिरने के दनी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पढ़ के मेननी मी तिमं के लेफान को उम्मत के एम्मे सोर को अन्नाने इनमें से ही इनकार कुर मी हो फियवे देखोलवर मी हो फियवे ने साबदन ने कालू वमन याबा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है कुम बैतो देखोल हदनी दे हदीस को वनी मन अतानी दखल अल जन्नह व नसानी फकद अबा माने कि तिमं कलेफाना केमतिरकं अदा कुरामी है सोरो वदगिंदान एन तिमं कलेफाना देखोल हदामी है तिमं कलेफान बस कबून कुरामी है तिमं कलेफानो के बस फुल के मच्च तिमाग अमिले बस इस कुरामी है यकी तिमं कलेफाना देखोल उरवामी है इफद मी हदानी नरकागे एमडियशे उन्नन एमा मिको तो बर गिन आयत के बोरे मिको तो मी अहज़ाब सूरत का हिद्दी है बना तो वही कुरामी वमन युतिल्लाह वर रसूल फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा माने कि अल्लाह के रसूल है केमतिरकं अदा कुरामी है कामयाब लिमको ने कामयाब ली जगह का शर हमें कहता निसा सूरत का अड्डी है बनाया तो वही करो मैंने नहीं वमन युति रसूल फक़द अता अल्लाह मा अल्लाह के मंत्रिकं अदा कुरा कमगा वाणम इना कि रसूल के मंत्रिकं अदा करंजे इमा इरा अल्लाह के में एकलेफाना के मंत्रिकं अदा नुकुरा कमगा वाण में अल्लाह के मंत्रिकं अदा नुकुरे एमा मिसाल के दमे को निमश निमाल इशारा करोता आगमनेंगे तेरे के प्रति कुर्बानी यू ने किया बयको එමිහුන කි ඒ හැමයිකනි තිබන්න මෙන කුර්ආනු ෆුදිය බුනා මිහු එන්නමස් හගීගත බලාලාරු කුර්ආන් අගොන් මෙන ගෙනස්තිනි කාකුතෝ අගොන් විස්නන් ජෙච් ඒ කුර්ආන් අගොන් මෙන ගෙනස්තිනි කීත් මයි නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම එකලෙෆානු ගේ බස්ෆුල් තකල් මෙන් ඉන්කාර මෙකරණි එකලෙෆානු මේ නබියතුම අල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි කුර්බානි වමා යන්තික අනිල් හවා ඉන් හුව ඉල්ලා වහ්යුන් යුහා එකලෙෆානු අමින නෆ්සන් හවා නෆ්ස එකලෙෆානු එබ්බසෙච්ච විදාලෙ නුවේ එකලෙෆානු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බාවලිබ්බි बस बोले फियवा एम्मा मिसाल का तिमन्ना हमें करने कुरमती गुरुवांगे बहुत तिमन कुरान अमल को फुदेने एने की बेगे हमें कबूल नुकुरा बने की बेगे ए गुरुवान के भरी में यानी मुत्शाबिह आयत तक माने के गोंग आयत तक एक माना अल्लाह सुब्हानहु व तआला ए बे के मुदब्बाफा मिहुन नूने नेगे आयत तक अदि मी वर गिन हुकुम तकेंगे बहुरी आगुन बयान को दब्बाफा अदि गिन हुकुम त मिहिर आगुन में नंगे एक तफसीर तक बयान को रबा फेनुए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस को मैंने तुम कलेफन अल्लाह सुब्हानहु व तआला देवत्तर के वही दिव्य ए किएवे वही का नुकिवे वही के केवे वही की कुर्आन नुकिवे वही के कलेफानो के सुन्नत में कलेफानो के सुन्नत फुरहिम को तो का तबा वीम आगुन में ना अल्लाह सुब्हानहु व तआला के मनहज तबाउ कमगा वेगंदानी याद
me alome hama me ke rasulaga amur fultaka nahi fulto wahaga dakka iru ekale fan alome angwa fa enge onto wahaga dakka kam gonya war gina kantatto wahaga dakka jen alone tare ne namis alome ekale fan ge me fahuge wasiye pula badala kam gonya me hama hasa kam ka vegen dane ko ba doktor ke rasula sallallahu alaihi wasallam ummata kore me fahuge wasiyataki ade kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam me hijran 11 ha rabiul awwal mahuga me baronenga homadu ekelefana ogonmenna medunen alwada vidalu alas kampuluga ekelefana devasiyate wara muhim devasiyate kore begeten e wasiyatu gawaga demme kana sheikh nimale ishara korevi ani wasiyate ekelefana as-salat माने की तेबया में नमाज रक्का तेरे वाशे नमाज रक्का तेरे वाशे ए मतीम फहार की मैं नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेफानो के उम्मत मी वसीय कुरुमु के माने की गुरु मी नमाज की वर मुहिम वेच्चका में बयान को दे मट्टका एम में फहवगो तो की मैं नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरार को तीम फहार एक में इशारा करवन अनेकमक बलालर नमाज की दीनु के तमगोतु को बयान करो बा फायरोगा अदि अलाया इन हेदे फराते में कुत्तम बावगोतु वत की इन नमाज को सजदा करनो वत को बयान करो बा फायरोगा इन नमाज नुकुरामी हुन गेल्लुमा हला कोरिवा के बयान करो फद मी महशर कुरबानी फिरौना गारूना हामाना नमरूदा मिमिसना को कमगा कित मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान करो हिम्मा अनेक नमाज बराबर जमातु के नमाज कुरा कमगा हताविस्तर जितुरगंदाने कमा अदि हम एक इतुरु अगुण में ए नमाजटक मीहेकु फुरिहमगतुग वुलूकुगे मिस्कित दिवमटक अಳ कोम्मे फियोलक ङेने सवाबे दरुमं इतुरेगंदानकम अदिएनगे गियामद्दुक अल्लाह सुब्हानहु ताला ए अवण में मुस्लिम महशर कुरबानी गुर्रत हजी दिगोगा बायकतु माने की ए मीहागे निक्कुरिन्न अफाय गुणवंतकुं ए वुलूगे असरो माने की विध विधा हुन्नाने देख हदीस कुरबानी तेबा मीहुमा वी मी मन में युति लुरतो फल यफअल माने के मिया गुरता जी दिकुरम कुरदान कल बिगम बेकम कुराशे कित माने बेस एम इफदा मुहिम कम नमाज की नमाज उलमटका इबस कल उजुर और में कन्ने कोम्मे तने का कोम्मे हालते गाउर में बीकम गार से नमाज और में कुरंजेन मिसाल का ओरियन हालु गैस कुरे नमाज कुरंजेन एमीहा जुनुबरी हाल कुरे नमाज कुरंजेन मसरिया महगस कमी मी खणमती कुरे नमाज कुरंजेन अदि डॉक्टर ऑपरेशन कुरमटका थिएटर कुरे गार नमाज कुरंजेन नमाज उलमटका इबस कल उजुर इस्लाम निरने माने की एन बुद्धि सलामतुं हेवहालु गुरी हाइंद को एन बराबर नमाज पुरि हम कुतुगा अदा कुरंजेन हम आलू हितंगरनी हम तेमे दुक्तरे विदाली फदंगे तो मिहार मी नमाज माय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह बावर कंतत व तेरे एकरे वन एकम वसी कुरबानी किहा मुहिम कम खवाती गे तो मी आलू में विस्नादन जे कम गे तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत हम एम उम्मत एकरे फन बिना कुरबे दौलत बिना कुरबे दौलत गे एम मुहिम कम खवानी हम हकीकत के कले फान फोग देंग दौलत के वेरिकमा हवालवान मी दे तो यानी वेरिग हैसियत विस्ना वडा गन्नवा එහෙන වෙස කලේ ගෆාන හගීගත කියලා ෆාන එක වඩා ගන්නවා වෙරිකමක දෞලතක මිකංකම වරවෙස් අස් මුස්ලිමුන් නම් ඒගේ එම්මෙ මුහිම්කමකම් වේ ෆැමි වන්නනේ හගීගතුක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ය ෆස් වගතු මුනාජා දෙන්න වුන්ක නේද එහෙම වෙගේ කලේ ගෆාන මේ එක වඩා ගන්නවා එකලේ ගෆාන තයාර කරවේ එකලේ ගෆාන ඉෂාරත් එක දුකොල්ලෙවි මේ අබූ බකර් රලියල්ලාහු අන්හු එකලේ ගෆාන ෆහග ඛලීෆා ක වඩා ගන්නවනි हमें को तेकले फान एक वडा गन्ने एकले फान सहाबीन तिबे नमादन आदे फकम बेस गे तो එහෙන්න මේ එකලේ फान කීවෙන් तो नमाद वसिय करबे हमें कने एकले फान गे මේ सहाबीन गे जीलन एकन जन्नुने गे तो ए मुली उम्मत गे तो एम फाउ मुस्लिम इंसान आया हमें एकले फान गे वसिय गे तो हम अळगुन में गे तेरे मी को फर्द फस नमाद दाहि दु अळगुन में हितन ihsas करम वी मी एकले फान को फाउ वसियते अळगुन में गे तो अळगुन में मिसा अळगुन में लोबिवा मी को मम्मा को बाप्पा को नियावेගෙන් දාහිදුග එමියකු අල්ගුන් මෙන්න කුරණි වාසියත දරිෆලායේ මිවෙන මිහක දෙතිර රගල කන්තත කුරාෂේ දරිෆලායේ මිවෙන කමෙන් නුකුරාෂේ එහෙම බුණ ෆිකම ගවානම මම්මදක හගීගතුක ලෝබිවා දරියකු බප්පේදක හගීගතුක ලෝබිවා දරියකු අබද වෙස් මම්මක වසියෙන් එනගේ बोले तेरे गए ने सिकुड़िंग हंगेगा अबद सुनना हमें उसूलों अलगुन में मुस्लिमों का हैसियत अलगुन में एम में बड़ा लोबवान जे फरात की माय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एम एकले के फाने वसीय गास भागीगा तो अलगुन में सिकुड़ीगा अलगुन में विष्णु का नेबरे मीह को मतलब एक हिंगा नुहुन मीह की एकले के फाने के लोबीवा मीह कम गनुवान एकले के फाने थबावा मीह कम गनुवान जिमन एकले के फाने लोबीवा में एकले के फाने शफाए विस बेन वे गया में दो
ngeto ehna mes ekalege manu emme fahu wasiyete ki ko bakannege e fahu wasiyete ki ko bakane ngunu kam gawena mes en amale no korwe ehme vejje e war bodu go ngeto almen teren ama huriha be films visna wada ganno onji ha khasa ko ramadan mo mihar namaz kurum alun men hama ituru shawgweri kama ka eki go huriha be film ves be namaz kuraba mi ramadan mo alun hama dannawani hama huriha be film ves azum kada alu washe ekalege fanu fahu wasiye alun men tanfiz qur'an me ngeto komme muslimakus ekalege fanu fahu wasiye tanfiz kurmaki e war muhim ಅವನು ಹಂ ಬೆದನ್ ತೆರೆ ಗಿತರು ಸುವಾಲ ಕಮಿ ಸೋಗ ದೆಬೆಂಗ ಬೆ ದಾವನ್ ಫರತಂ ಬೆ ಹಂ ಶೇ ನಿಮಾಲ ಅಮಾಸ್ ಕೊಲ್ಲಾನ ಜುಮ್ಲವತೆಗೆ ಸುವಾಲ ಕಮಿ ಬುಣನಿ ನತ್ತಿನ್ ರೋದ ನದುರು ತಿನ್ ರೋದ ಹಿಫಂ ಬುಣೆಫಂ ಮಿವನಿ ಮಿವಾಕಿ ಕಮೆ ಹಾಸಿಲ್ ವೆಜ್ಜೆ ಕಮ ಗವನಿ ನಮ ಎನ್ನಮ ಸೆ ಕಮೆ ಹಾಸಿಲ್ ವಿ ರಮಲಾನ್ ಮಸ್ ವರ ಕ್ಯಾರಿಫ ಫವಾತಿ ಕಮ ಎನ್ನಮ ಸ್ವಾಕಿ ದುವಹ ಕೊ ರೋದ ಹಿಫಂ ಕಂಡಾಳಾ ಫ ನುವಾತಿವೆ ರೋದ ಮಸ್ ನಿಮ್ಮಾಫ ಶವ್ವಾಲ್ ಮೊಗ ಹರೋದಿಯ ಫಹುಗ ಎತಿನ್ ರೋದ ಹಿಫುಮುಂ ವೆವ್ವೆಸ್ ಮಸ್ಸಲೆನ್ ಒನ್ನಾನೆತೋ ademe furtama hama ti suwale jawab dinum kurin nadure ngeto kankan hasilu woman edi no kankan salame woman edi naduru bunuma ki e ragol kamenno ana nanu du kolli suwalge jawab ti e furta ane be suwal konkala kametto ade ehme kuregen do debay ko emmi ehme ma mi ebe algon du kollana ngeto ehme ti demme no na ma am debay kon kuregen do ngeto ehme mi emmi furtama kaman edi hasil woman wata bayye ko salame woman dariya karagol na ti jayli dariya ka magame libu man edi tima amille vis kankan hasilu man edi mi gota mi naduru bunuma ki e dinuga tarhib de kamenno ngeto nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kuravvaany ei mi bakhile gatu mi nereve khal echike ngeto manik allah hagigatu algun men ilahan algun men amila nafsan lazim ko ilah lazim kuravvaanwa ilah fardu kuravvaanwa kanta talum amila nafsugo macca wajib ko gen kurak ilah hedu godinu ganna adi algun men nan ilah fardu kuravva kanta tan algun men ilah kurumum ves hagigatu ilah libi ekamon libi odigem webes molenne ngeto evves faada enne algon men huriya kamen huri den hama algon men kiwegen to timanne misale ka miwani bayya kun shifa libijje kam gawanama tariful miwani mi imtihana ko natija ragalu vejje kam gawanama tindu horode hunnana men ote derakko namade qur'ana me ote dihami miskinunna sadaga idena me mikaya kantata ngeto korani adi bay fara ngeto awon mi edfarege dimawi waake mi kiyadin waake ngeto miheko mi sala mi naduru bunani de maran ibba gotaka nadure menani ingeta henna mis mives sama bay mihun kura naduru ingeta bay mihun buna nadure timannege darifula shifa libijjekam gawanama haigge salan jahandaname subhanallah ingeta mi buna khala nadure nu ingeta buna nadure bunikam gawene mes nahi kurai fawa kanta aslu salan joma ki gazatu ko hudda kamennu hajata kattaka anuni salan jahagennuwan mane ki mi ha war fagir wege mi haden kurevidane kuravene ituru gote kan hamajisen ituru gote netima kandatta hamajisen ituru gote netige degene mi addi kolla salan jahame cheni ehme mi naduru bunum ga asle ki hagigatu ge makruh kame ngeta तीनों तारीफ देखा मैंने यह नमें नदुरे बुने फिका मुगवाना मा अल्लाह आमे अड़कों कोर मुगोतुन होते इलाह मी रुहिवड़ी करने माफ़ कमक नदुरे बुने फिका मुगवाना मा जहने कम फुद्द दिन तेमेती विदालवी मी वाकी दुवस्वारे नेते बयान कोरब्बाफ एहम भी मा हम एनिंग हम रमलाम मस नी शव्वाल मुग हरो दिफाग हम वी हक इन नदुर फुद्दे तो बलन जहने एमी हरो वाजिब कवान ये तो नदुर बुने एगो एगोतंग एने कांदता दीमावी एहम भी मध्यम मी हरो ने गामिल नफ्स को मच्चंग एने वाजिब फुती एक नोकों हुरे एने निया वेज्जे कम गवाना मा फाफेरी विस्वान मी हरो वाजिब कवे फुती एहम भी मा हमें नफ्स वाजिब करूंगे दीनो को अन्ना कमें नो मैं रहो में हम बेदन तेरे का गोली फवाती है बेदन तेरिया कोला अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम हाय कौन बैठे अस्सलाम वालेकुम आधारों में हम दें एक कॉल हम दिगो कोरिंग हमारे टेक्निकल मसले के साथ कॉल करने हम में देने दायर वाह का तेरे हम डॉक्टर इतर को लान बाएंगे बेंबा आदमी नदुर की हकीकत होगा मीहा एनगे आमिले नफ्स फरल करना कमेगा तो एन नदुर बुनेफकम गावाना में नदुर फुरेम करम जन ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए उर्दू में बाकमक नदुर नुबुनेवे दमेक मिसाल शेख निमाल इशारा करोगता तिमन्न मी अने दिहगे सलान जहान दान में तिमन्न मेणगे मी बदिगे मेणे चिन्न गान में एक ही हुद्द नदुर तक नुंग एक मिसाल के तिमन्न अलिबिया बोहुन हिलान में नोत में जियारत तिमन्न तिंगा कोल अरवान में एक ही हुद्द कंत तक नोई एक मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बस पड़े को न नदर फी मासियतिल खालिक
ಮಾನಕಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲಾ ಉರದುಮೆ ವಾಕಮಕ ನದುರ್ ಬುಣಮೆ ನೆತೆ ಎನ್ನಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲಾ ಕೆಮ್ಮಂತಿರಿಕಂ ಅದಾ ಕುರ್ ಮಟ್ಟಕ ನದುರ್ ಬುಣಾಕಮಗ ನದುರ್ ಫುರಿಹಮ ಕುರಂಚೆ ಹೇನೆ ಮಿಸಾಲಕ ತಿಮಣ್ಣ ಮಿ ಟೆಸ್ಟುಂ ಫಾಸ್ ಅನ್ನು ಬೆಬಲ್ ದಾಣ ಹಕೀಕತುಗ ಸೌಬಕ ಮಿ ಅಳುವಾಫ ನದುರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಬುಣೆ ವೇನಕಮ ಗೆನೆ ಇನ್ಮೆನೆ ವಿದಾಳವನ್ ಮಿಸಾಲಕ ತಿಮಣ್ಣಯ ಮಿ ಅನೆ ಮೇನಿಕಮ ವೆಜ್ಜಿಯಾ ತಿಮಣ್ಣ ಮಿ ದೆದು ರೋದಿಫಾನ ವತ ಮಿಸ್ಕಿನುನ್ನ ಕಾಂದೇನ ಮೆ එහෙන් නුබුණ වෙන්නේ හැම එන අල්ලාහටක නදුර බුණලා මිසලක ඉරාදු කරේ තිබන් මා අල්ලාහටක මේ මාදමා මිහුන කාන්දේ මොතන මත මේ තිබන මේ සදකා කුරාන මිහෙන් එන බුණ විදාන එන්න කමක අලුවා ඒකත මේ නදුර බුණ ඒ කුදේක මාන කමනත මකුරුහ කමක මගිනේ ඉල්මනේ විදාලා ડોક્ટર રોમન අලොන් බෑවරියා ගොල්ෆවාති කොවද දාන අස්ලාම අලයිකුම් वालेकुम सलाम අල්කොම් බෑෆත अब्दुल्ला අබ්දුල් රෝමන් නාකේ ડોક્ટર මූසා අන්වර් අදිෂේ නිමාල් බෙන්නේ කොබාත සුවාලකි अलगुन सवाल की मैम बसन खमे हितमा एगोतु ऐसी की हदी अलगुन मन्नेगे बइवे देन मी मम्मगे फ़ातिमा दसन स्वरुगे वदवेने कमा विदालदे එහෙම විදිය මම්මයත්ව බොඩ කමේ හිතවෙනවට බප්පේත දැන් අනේ අඩවිවේ නම් බසන්න කමේ හිතම කීද මම්මෙවසද බප්පෙවස් කමේ හිතන් දෙහෙලක බොඩ බුර වාම්වි කොම්ෆරාතකත් ad abdul me hama irad kirati suwal jawab gene se to mase qur'an adami awul men ti suwal me balala roga hakikatuga insanaku duniyen amuge me bodu is sobaki enege mammaya bappa emma e demihunge faratun insanaku duniyen mi annani ehingamuga wanama e demihunnes hekun hitange bajje e ma allah subhanahu wa ta'ala ke qur'an menani wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana te ba mihunge ma ba fanne hekun hitashe එන්වස්කිද ම නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ගාරිහුන් ඒ බොහරිය කලේෆානු මම්මන්න ખાસකොන් හේකොන් හිතුම්ම බාරොලුබා හදිස්තා ඒකතු මීහෙකු කිත රසූලා ගාරිහ ගසන අල්ලාහ් රසූලා තිමන්න ඒ මීහෙකන් එ මෙහෙකොන් හිතුම් අවලාකම් මොඩගමනි කාකන් එయ్యే රසූලා හදිස් කරන තිබාග මම්මය උම්මුකේ දෙන් අනෙකසෙන ද සුවාල් තක්රාරු කරේ මහ හදිස් කරන්නේ උම්මුකේ දෙන් තිම්බාර තිමන පරසන උම්මුකේ දෙමිදානේ අබූකේ එම මිකවති ඉම්මරි මිදාලවනි හකීකතුක එතනුක රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම මම්මය බොඩන් හියකොන් හිතුම අමරු කරබමුගේ බේනම කිනවත මක්සදකි එයි මේ කුජ්ජා නුවමහා දියදවසන්නේ මම්ම බණ්ඩු කාලායගෙන් උර අදි ඒනගේ නිදි නගාලා අදි එක මම්ම දරිෆුළු විහමට්ටකයි එයාලා බේන අදි කුජ්ජා උෆම මොහකද කුජ්ජාට්ටකයි මම්ම හේලා හුරුමා ඒ මම්මගේ මියනේ ලේ කුජ්ජාය මණකි කිරුදිනුමා ඒත කන්තත්තගේ මම්ම බකුරේ බප්පේ බුරේ බොඩන් හකීකතුක මම්මේ මි දරිෆුළු කන්තත්තක ඉමෝල්ලගේ මි කුරනේ ખાසකතක මිසලක මි ඒ හුරිහා තදුතක මි හසස් කුරනේ මම්මකම වාතීවයේ මම්මේ බොඩන් හේකොන් හිතම ඉස්ලාම් දිනු කමර කරබා මියන්නනේ ශානිවා අද හකීකතුක මම්මය ඉස්කන් දිනුමන් කීත නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් බස් ෆල්තක ආයසමෙවනි එහෙනම් මේක මානෙනුන් එවස් හාලෙක බප්පය මේ දෙරකොන් වත බප්පය මේ කමේ නුහිතුම ඒක මානිකේ මම්මෙන් ඉස්කන් දිනු නේත තිමාගේ මම්ම තිමාටක මේ උෆලාෆ වබුර අබතිවස් හිතුක බෙහෙට්ටු නේත ඒ මම්මය හකීකතුක යොන්න ඉහසාස මේ දිවෙහිම් වෙස් බොනේ මාළගොඩ කෙතෙන් නොකර වේනේ දෙත ඒ හැම ඒ ඉහසාසින් ඒත ඒ අලුන්ෙන් විස්නම් වි අලුන් හිතරෙන් මේ හගිය තවරුන් හිතන් අරණි මේ මාම්බ ෆෑන් වා අලවා කුදින්න ගේ තලවා මිහුන ඉහසාස් කර වේනේ හගිගතුක තිමාගේ මම්ම තිමායට කවුෆලාෆවා පුර මිසාලක මේ ඒ අල දරියක ලිබගෙන් ඔලේ දෙම ෆිරි ගේ તો අද ખાસ કો දොස්තක වන්දෙන් දරියක නොලිබිති වෙෆා දරියක ලිබේ මිහුන ඒ එදෙමුන ලිබේ දරි ෆුළු මිසාලක බාලිවෙගෙන වත කමේ දිමාවෙකින් ඒ එමිහුන්නන් ඒ හිසාස් වා හිසාසුමකි හකීකතුව විස්නහලෙවි තිමන්නගේ මම්මයා බප්පයවස් හැම එවිහුන්ගේ හිතවස් හැම මේ හිසාස්ත වෙරෙවිගෙන් දානේ තිමන්නෙන් කුඩයුරු තිමන්න වෙන්නම් හැම ෆද මේ කන්තත දිමාවීම ඉංගෙත එහෙමම එක එහෙන් එකම් වා හිදුග හකීකතුව හලාලුම් බොඩවානි මම්මගේ ෆරාත නේද එහෙම වෙගේ එකමට්ටක මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මෙන්නනි මන් හග්ගු الناس بحسن صحابتي سوال කුරවුනිම තිබා එමිහ කාදෙතරගේ එම්මෙ හේක මුහමල කරන් ජෙහෙනි කාකා හයිය තින් ෆාරවස් එම්මෙ ડોක්ටර් විදාලේ ෆදා තිබාගේ මම්මේ එහෙම එගේ අනුමෙන් එංගිනේ හගියතුක මම්මෙන් ඉස්කමෙද්දේ ෆවාක ආදම උම්මීද කර අබ්දෝගේ සවාල් ෆොරි හැම අබ්දෝගේ ජවාබ් ලිවිච්චකම අද දෙවෆ්ලෝ සම ප්‍රෝග්‍රෑම් ගහම මෙහර නිමාදාගතස් චීෆ් වාති වේ හැම බෑර වඩාගෙන තිය දෙවි බේනතර මව් මාතට්ටක වර පොඩෂ කර දන්නවා නේද
adami dini suala jawab program adami program galgomega maqsadaki tiyabefulunge hipulgo ofede dini ekek sualtoge jawab genestinun algomega program kuriya daayruga tiyabefulun algomega programuga degotaka e baari wadagen devve ekgotaki sms meduerko tiyabefulunge hipulgo ofede sual fonuvun anegotaki algomenna guluwagen algomega dini ilmu werina wahaka dakka tiyabefulun olun ara kantata saaf korebu ad tiyabefulun sms kuravvaany 7 nuwe den 4 ashen ashen eke mi number ad sualen ekkam gowani nam sual liuwa fonuwani algomenna guluwen wahaka dakkam beenu fulwakam gowani nama nanja sawafa sms kuravvaany ade miyaduga program algomen imala wakelana iradu kurave maadama vis algomen ham beenun teri maulumata ka ki tibe fulunna ham hipul gofede suwal taka jawab dinu mattaka dini suwala jawab program algomen maadama satorgad bag genestena program belleviti emme habedun teri na biswar boda shukr dannam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.